patunan kulitin kese mong singwai penang itu nanti tong tek pacuro lo selebang solam teja aja perang itu ini pacuni bangke itu kese rogi tatulo sipupa bangke presiden Thomson pidolo presiden Nujengkro pen ke Samson lapun Nujengkro la nong ko university mana dolo pen ke aku Samson turon pen atau vice president dolo ase tu ke pacuro lo Nili pangceng iko lam thibang el sono je nitum labangso pini am kacing runang kok alam the bangke iceng ya bangke la sono tum hadak man sapo nili ritang kok je mathalon je Pawan Kumar Roy Kheruni pen MC alang ini kopili lo Kheruni le kopili MC alang konsil sisonong arjudullo ala so bijar alung liput hak alang tum septi put hak kosong sebui malang arjulo lapen tu pinangan wang tu jor pibangge RNS kosong Indian President stong lulo lat stame alang tu makai phaman dak bijar alung permanent settlement ki padoji bhang bangso damlo masih itu mathalo angdeng dam bom lo tum sinyo latun claim bom Indian President pan kecitong nunung lok panitum kami kadak pinangan kalbeng long asong kami hala kalbi youth festival taralang so ini goren jibut kiban huj kecitong ni pada permission long liput alang tung kecitong nunung pada bangke si pilo network mission ba laso asong pinang lo pote kipacun gaji pan angring du asong si ceklong lalu pulo de itum cisong nang ko korong pasi kitun how to jingbai jadi de lo jingbai tami itu masih klaim pono tami labang suki klaim long pen bangke Kheruni long pen dolo Kheruni dead pen bangke api dongka pen labang so nang ceru hut bangke lason itum akal itu cari asong laso bangso tum kip kunang kok lam the lage kadung itu cini lo kalbe long rat masih cini lo dead kadung itu lo lapen masih bangke binan bangke bangkrisi husut pacing bangkrisi abang ke aring husut dolo masolo gon itu paci thang kado go be phanda be dunai pu media korte phanda nitum ke hang kon alang tame katnang son dolo la so pen mangel itu is ajak punon ta itu non por social media kado go si viral ola bangke sitame hada ki photo bang ki claim komani ko sitame karbi tum sigi phuk pa jani ka bang long rat si phuk parlo dak ban komani sigi claim komani la so bang lang nabi dalo Allah bang solang lamdet balam thibang ke je karbian long 6 do karbi tim karbi mitang si bang nge dun legal dun long si reng so dunan ko song la so sentiment ke do joni se thut pa lo la mi olam lo so posi pinian bang ke party lam kado chipu pe song lam chipu pe si thut pa song pute chi song bom lo la pen ke government phandama pressure dunan ko lo je kaching bai phanang ding bang nang kok lo 19 lapan 20 labang so chingwai ding the government pen thik kon lo Thomas Consit bet si hala bang so chingwai long stamel labang pe akimang dolo bijar long lilong bang eviction nangji la ke akimang ka chingwai ta non pe pinap ka ni ri thala lo la ke eviction ko lain lo pujum jita asi pinian bang ke stame labang so gotuna do det panjone carbon long masih sentiment lo aning jang je lo arbeng long ram masih thur pagla anu tin se leadership anu tin si gn rep lo jai mas sami karbeng long dang pi masih ikir klak lo sam dugog lo amala sopen bangke itum high secondary pen metric exam la so kitu apora kisum ba dolo ahok lo si tami bondho ke tu song pen ke pilong le lo koi kes tami bondho dugog lo patu mi hatami nili jongjong pen bangke pakliar lo bondho bangke pilong le kasi komane stame bondho bangke pakhuli nang po bak kumine gari motor ka chijeng do pastame pategdar dun nang nilo ema kali bolo de deng ka pek dam juilo de don ka chi song ko pi mai tum ke pon thi hot sang denga itum pon thuni daji aso situation pili great to dead of the pon thuni daji aso honu dolo asi pini ban bangke ilidum do thura pet lo bolo de itum do pet ni si message palithuna lapen ke samjin pa jisong pon thubom na stame itum hala bondho bangke itum konane dukaning hap nangji konane basolo long le hala bangke kado itai mahala so deng bangke claim nang nilu kusini tu chumingdi ka bimlong rat phan tu chumingdi bangala hal nangi phai bangke lasi
walang ni present secretary tum tadi panji kan di banan ni pada media korte itu makan media kilang korte itu nggak apa pilihin pen kacau kadang terjadi pinilih itu laso press meet kang ya bangke dalam tang tarik krepo pelang pialong kiasi itu demokratik aron ateng pen kacau laso kacau nak pen nak kaciro yun ho pelang pialong ghotna laso putak pen si nil tu pinilih laso press meet hal pinilih laso ghotna ceplang dead pen karbi solang do arat do an ning isi ke do thepot nang litum media thengno pen nilihin pen ala katto gabe karbi solang do arat ha ning isi ke do thek ning isi va go chpaklang thepot nang litum thengno pen nilihin pen ala litum ha kachuro pachiro do pinila so dim long nili puduning to bangke hala da bang parnisi jale punon kiasi atom areng so der lo polam seklang areng ke so bangke lage kiasi pulare ni soilo kias ada bangke karbi busare ke solo lapen ke karbi bucha tagali hala da bangke democratic around ateng demokrasi se areng ke solo pusini lipu puntung lo asi demokrasi aphan lasan ke tega bangke nilihin pen karbi lo chari asong in pen bangke lage condemn lo pusini ha tu matrino pen pudun lo pini laso ke condemn lo nilipudu aru puduni to bangke ladang non adai ke do tum bangkoi reisi adai do tum do polamang ge arjulang lo la bangkoi reisi ang bang pen bangkrener ke ban ke neplong lo pusipulo la si bangkrener ke la aru bang pli ke neplong le do la bang pli aphan sidami nep thu pen alang lito aphan arona te pen soda geng saini pusinili na lito mathengno pen nili pudu tum pini la so dim bangke la ge chak le pono sita la so root cause bangke la so root cause bangke adagi pgr along le lo pot pusia la dai klang lo PGR along le alam mesi laso ke klang lo pina posi PGR karbiang long arlo ko an area doma pen ladak tribal si doma non tribal si doma laso bangke government mesi dame nang litom thengno pen di chuning ring to bangke government atum si dame da bangke white paper me paklang nang pup sini lang tu thengno pen puduning to laso dim no ni puduning to bangke dak ajale puna sita la karbiang long non la hai ghotna ke lage non pen kali 30 years aprang na karbi anglong agrat tunge ba movement a period pensi ladaga bangke target dolo dage karbi anglong la sodim dage bihari stum hala aprang na non dakido bihari tungali laga tam me bang bihari bo lage ho 30 years aprang na sikapang thekdo aposi non ajab le kono latum dak dolo latum 30 years 40 years do eloku latum ne chipu busita latum residence ke dak kali lagam tam me ke bang bino potsi latum phange prab jin pen uthai ni pusi na latum thengno pe ni latum poduni tung pini la so dim lo aru nili poduni tung bangke ajab le kono sita pini karbiang atma council pen alang latum initiative ke en pen non tarik reset ke pen tarik inquiry alang latum song do anaphan dak party do anaphan alang latum ke pha dolo potsi laso ke pha long sitame anutin cooperate dona posini lihin panal matheno pen podunlo la pen laso dim positive klang ko posini li ning ke theta dolo laso dim no ne poduning to bangke ajale punang sita ilitum non ke mek prang lo da bangke pgr long le long bangke la da bangke ilitum non bangke la ke klang dak lo potsi la action bangke government to man vek nang posini to matheno pen podung tung la pen laso dim along non ghotna judgment pen karbi anglong ardo non soluk sodak ke do tete jiaphan mon sammen ke do long jiaphan ilito majan non sitame normalize wa nangjia potsi ilito penan da kachuningria arat tumdo penan thenga chongdo arat tumdo penan auto ke chosolai pen chenglo penan chojor cholang ke choklem tumdo han ke chojor pen chenglo ka do ilito marat tum penan kachuningri do potsi alam teman relaxation pinai ko alam do potsi la bondho bangke ilitum an bena bangke la tarik krisel ke tarik ko an aparman ilitum bondho ke la dage withdraw ko galik sita la itu manuten sita me da ngon sam du badoi pan bondho bangke ke pasik sak sida je pat mani dukanin pu sita pasik sak dam lida je pan si ilitum nang ilitum theno kan puduno Chorolo media kote kuma pransima no polo on talks ke dui doktor
inod bahani kumane third floor satun na pasik sarduni na kapaplu dunji kapot itu kok tahay halabang so kapaplu do bang kala polo de ilitumolo monsam kapawi halaga kumane chok te kok tahay mini kumane online mo tum kumane hem mikajom chok tahay mini hala haben bangke ilitum cerok tokding laben ilitum celandung pamini athema lahai monsam abiden lo pen pulo tangte ke cocok cetek bendang lok lo hem ibet me cekai no kok lo pulo tangte ilitum kecegi kecingwai ta luji lah nilitum pena kala soani ben ke laso corona hotel pena ni ben kaceso pini ani an ta halabang so akacesong mak cesong na sonsi taman deci asi inin kipungke matulong kami inin kipungke dulu bons kami halabang so inin kipung along kami masako cira dunten ilitum landung cari dunten labang so kecing bay ahong klamalong kita mohon kado kabis hans kami son kecicok ceteng makan emre cekai po alam pini nane mekai dam cok pola hai lama abet det ji phansi kado we solangdo katang long ra phansi dil to mahin betame chuni ripon lo langsung taksi non kebanji mipai ingkoi hani to all party and organization of that when with amai halaban so amai lo kumaman si alang litumlong suggestion kedo la bijar along le puta kachini dun do ma piria documents do relevant documents do de la hai alam do pulang te dilitum han apa chini dame pini penaba angbong penabna un bolo te pini angbong na pachini da tame la kan pachini lo pulang te dilitum hala bang sopen documents dolo pulang te dilitum hala bang yang konversi hala sekucing bay ahong klamong stame dilitum paklak dun lompok anin jenis ini kita lakukan. Sisi bila cari song kita orang hampan pen busame tarik ripo jitu negila bila cari song a members atau mapan biharia kaya tu labang sonan ke attack tu nak putar kapot bangke condemn lok pen ke law and order lapan ke district administration atau pan kecuding di pon kantung alam ke alang litum pan lapan kiban po non net long lelang besi pula si prap jin pen latum alang litum pan kiri gatar lipen alang litum ko nas litum malabang so trace pen si prap jin pen latum pan net inang si ke sudah labang so kan saya bang alang litum pan pinanji number 1 point number 2 point na bangke karbiluchar ye song pen kecuding di pon ni bang kantung bangke itu kecesong bangke piput panji Put kita nanti buat pusat kami itu pini violence kajet hang kajet job hemrit me kajet kai kajet tu kajet thap lapu bang apa wediat si itu democratically la bangso kajet som arona teng pena bangke itu pejun je dat nanti continuous process naing la bangke kajet som bangke athema puno itu karbilo chali som atu maphana bangke khironi sariali long bangke kedam tang tarik krip ho ani kang samle ke tek chonat alam kalilo KSC tempat non pen batai ke thom attack lo da KSC long po pen ke song pon akut ke ban la bangso kang kir pon akut pusame KSC tempat ke attack KSC tum no ka chu pen ke kapnan konani atok atia tawat pen ke kapnan la busan da dolo KSC rich equipment heng tom tum pen autonomous state akut ha ke song la bangso ke ban akut pusame keroni serjali ke komentunia ni da bon ni da hiti la soben jo KSA rich equipment heng tomben bustame la bangso kherni sarjeli lo ke paban dunje phan la bangso kache song long bustame KSA rich equipment heng toma members atum bustame atum han ka tag dum la person bustame ke damtang por gudulo la penalty 15 ani gang sambang ke la bangke third time lo la bangso third time ani bangke ditum chetek long daglo je KSA tum han si e hem along ama KSA tum mate karbia khai tum ahem long di long ma along lip hilang long ma si tum phan na ke theng ke chok la bangke KSA tum phan ke theng ke chok mate KSA tum phan ke lang tem la pan chok ali de dola bangke la bangke karbia khai tum phan si la bangke na ke chenek pinak lo pot non of hom ka che song bangke
itu labang ke labang so PGR long le lampen senai klang lopot labang so PGR long le lampen se KSA members atu mate karbia khai itu nona koya bang ke phonang lopot labang so ke song bang ke PGR lapen PGR long le East Karbi Anglong West Karbi Anglong long pan ma ke tu tribals lapen khai ban intung kalidet kedua tema long am pelotante itu tarik kriser ke lapen tarik koya di kecing wai labang so ni lambang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen labang so alam ribek nangi kusi KSA pen labang ke jong pon lu jong si along so la situation ke pang sama pansi claim shot mate pine political le pansi claim shot pelotante mo phira bang ke la 20 yang ni kecing wa yang si fruitful kalidiat potang te hala so phi kecing wa bang yang si fruitful kalidiat potang te Karbi Anglong atong pan so se ke song hir kang tang doko potang te la bang ke Karbi Anglong Autonomous Council atum sa time si ending la bang ke akhema ni pulo nona bang ke nona por hur bang ke akan ke binaya por ulama bang ke asama long yelo kedo ana students organization atum indigenous mate khaibani students organization tum pen jenglo asu pen jenglo fsu pen jenglo all the master students union pen jenglo AJYCT pen jenglo kaprek kilo kubho la asam long kedo 30 students organization atum kang tangkring students organization atum busame non na khoila kang so ka song long bangke alang litum Jakong orang penceng lo, alang litum bidi sore penceng lo, lalu senang ngecerap dun, nona poma bangke teglong lu. Nasi alang litum han bustame, KSA litum pen, kacoro por bangke pajir iklu. Lasi KSA pen cuniri pondang tu ngalam bangke, kado gobe Karbi Anglong marada pan bangke, government tu majar le puno, penap tarik kris kem la pen, penap dik tarik ko ya farman la dini ya faramada bangke, government tu pen, Karbia khai, organization apan kacing sai la bang sorni bangke nang ke hangar ni bangke hot dia lopot la ninia paramana bangke kace song abangke itum ce song pon nangi boy pit busame in samjin pen democratically pen la bang so kace song bangsi ce song pon chot nang pusi nili hit pen bangke tuning di pon iklo nasi ya nili pen bangke la pan singon mat lam hi pek lakam oke eviction alam nasi dan tadi ko ke sini po udah posisi gimana ini tempat di mana ke clear kan nama tadi eviction mah ke dapat jam apa langsung kena seorang bom kan tapi kalau soal nanti ke kalau tak secini po te bolong kang ni sih cini po nang litum ning ite do mah labang sor ni taring ko ya ni kacing wai je walong la eviction wek popo nang litum ning ite do ning ke the bang itu ta normal po dekte do memang kona decision na making mah ke nil तुम्हारी दे अंदर nanti sir election kecikron mana isi time frame apa masih nil tum bagi bon lo sampai isi procedure do legal procedure do na official ba sampai ta apor dan nikah isi nengi wah apa nil tum cekron tum tu lama kali sir apang ta nil tum statement clear nama kuan mana problem bulat nil tum itu dah mana bulat taring ko ini teaching mana taring ko isi ke eviction nampu lagi setame kataman legal proses pak itu nil tum dah konsul advocate hai tum dah konsul nasi isi proses mana tu tame apor NU bangke nil tum dah cekron tum delo lah bangke kuan mana prap kalau so lagi le isi nil tum time frame mana anak pinjam tu nil tum dah isi bangke langlong pun lada aja tame nil tum lah so discussion mongsi alama nantang lah non final alama Kante Pawan Kumar Roy bangke nang itu majid pasunay pada puima mate padunay si puye. Elected pinamon na may pasun bagi because is a democratically elected presidenta alang li hangge kontem pamelo atema alang li mostilo masi la so kotona do tambe la so kotona depend alang li bangke sabri sonsi Antelong alang limitay initiative ta change alang visita la anto tadi alang arayos unbulat arayos tumlong andame alang li chumrin tam anje polo tame alang li bake anak yang dekat la se lai bang ninduk ikla li ke memang la bake chok si pas samri ane kaligula so isi chingwai dolo da sampai gula so ni limitana present kali halada nili
han nang pachini tu ateng pulang te untuk government tu arul kalau so ateng pensi pilon la pensi kami lah anso sesi la tapen ban ke lokal lah candidate tu teman makan penahan job on lo kusiko pen ke isi penahan dimlong ban ke ala udang pandang pula kepatung pilon ko vacancy le to kok kami itu mak candidate ban abet asonda ekong asia ulang ban dia abang ke del kanta tok song dudung le pon milita la so kamu ba la anam kanta ke Tapi sir, you know the politician or kita ini instruction do kok mau panco na ban nilun da kuno dekte because he's a political leader right now. So political leader atom office ke claim ta ambil bangela lama kuno dekte because alang di pena thap to kok lama si aman kuno dekte non-19 footfall fed pulutan ang tumhin may pilot starting. Nung cái này một phần phơi được còn chỉ một Tang te non ke nai le tum kese rup ti ta da elong pet si dolo pot kar biang long ara kar inai ke kese chingrum nang ji pula asi nang le tum la bang so kese ka chingrum i phan pilo pui nên trong cái already tham la pol la ta mà đang tham được phân được rồi gì nên trong already tetap phơi hoàn non chỉ chơi vai bằng trẻ luôn chỉ chơi vai bằng trẻ luôn là sang mong sẽ nó là so non ini da peta la so serializado teknologi one step further boleh nang letum principio la ini ke pick la dah letum konten sebelum rada tum la kaceton pancing lo kulon de warisi ke kam kacejolo la ba katu ko meta mat hauni si hini alam de bok Thailand men khola bang ka chungi manta nil dum on proses pun tetap cuma non ani kan sampai cuma itu tu lah non ani kan sampai ya non kebanji kalau tak cuma lah mesti cuma dia tu dah kese Tuhan dah dia tu ke perlu jampu alam dia petang tu lah isi bensin dia tu makan petang sir, last question. Dia son do kita itu mahin ko pilot compromise lima. no problem Rap tu maning gibi deko. So no paklar lima. Hage la social media kadu ga hobo munit joge negative positive do kaida negative ki lock tunga do la jutu jutu ke lo sitame la bangke mo ke lo hala bangke nitum ke asiman kupima la mang met lo PGR bicara long lelong ke eviction me ka bola Kese ka chingrum apa tha ke kadam tang patumi to be kese long po peng pachin do to pe non pachin do sinang tumhin pen ba. la ke mathano der dilok le mathano athe makachit tom si ting kachit tom se nai mati chitom ti posi chingrum de khajalo ko kachit tom no lo bolte close dolok de lage automatically chingrum po lagsi hey moten na pu pesan solo ichi dan proses do ko pahen asap tiga kami der dilok le mathano na pensar istilam te chunili non kesi rupli ka chingrum lo ko rapta ning pathenang nang li tum rupli tum ta check hand chipi pen rapta chisi okay cholo lo sa kese ka chingrum lo te coba deh bom bang ini langsung bangke kadu ko na la ke padikar dulu masih satu nama sambil itu bisa message di belakang ini studio masih nang dukan kami jangan itu lah sono bangke jakong orang ini dan baklem dulu sini ke aku cuma Boleh perlu tutup po. terus orang berkorban